lesa musuma eri nshitashonse efya omubelo wakwe. God is good and he is good all the time. That is his actual nature. Tototela kuluserwa mfumu kubo tatwali nabo muri mailo na mubayishire ko kuchelo apanono na muchele lwe mwebo kuno mululimi lwesu mweba tulushimu lubi niruli olushala kubuluba ekutyapa mwala tolere po mwala tolera tuli nababomfya bo tulekosereshanya nabo kuno kuntu pali ba mnyino kufuma ku Sampya Bible School bale twafuirisha mu mashwi aya okubombela lesa ilio tuli umusepela elio kabiri natwata bashukuru abalasa konkapo abavesa na bali n'ekikutura kyakutulanga umweo wa musepela muri Josefu elio naine ndesho kutangirira mu isambiliro lya Ukwishiba Icine muri fyonse fitatu combination ya fyonse fitatu kutia twafwa okutukita modi okufuma fye mukuba ordinary youth tufike mukuba youth uwa abantu apo wingekala bakabirisha okuti kuti twate mu kwikala no imwana ndeso sana okushinikisha imisepela shesu shimo mufifulo fyefya kusana temwe fye mwebekeli apa na kufifulo fimbi fye mukusalangana kwa abantu kobekala imisepela shimo tibatemwe okumona omusepela isapo bekere nomba kushebubi ale muneka pamenso awe omuntu tabipa temula fye mamulemu mona takwaba wabipa mwenga mulamuna bamwachulya mubi mumenso yakwalesa abantu bonse kuti babipa kabiri abantu bonse kuti bawama ichibipa mu muntu mutima wakwe yakutani ishiri tulesambira amashu yakwalesa chimwafuirisheko okumuchitako the drive okufuma palevo imo yakutira kwaba fyoli wakusula ngakuti umuntu bamusula ero batemwe kitekwa kutiteti monemo gwafya nichachiwemecho umuntu tabale mufwaya ero balefwaye kitekwa nishumana yandeta kiri bwino pantu umuntu alengerwe nokubumbwa muchata chakwalesa nomboyo wa muchata chakwalesa tabale mufwaya ero bakabire kitekwe cyo kibepo no kibefyo kuli imwe yakutira chala bashani kuli imwe ni choice yenu okusara kintu lefwaye okuba I know imwe na ine tuli bantu bali mu mubiri pakuba mu mubiri kirepibula tatuli ba malaika ngata tosauti tatuli ba malaika tetufirwa okutontonkanye kyabipa kuti watontonkanye kyabipa enshitashimo okufika na mukuti tekyabipa nomba tulolekesha tuli n'omuntu moli musepela inshiko shitatu nishi wanu mulolekeshe pabushikuwo mwinga society mailo pantu muchibemba chintu cha afya mailo na mailo yesterday ni mailo na tomorrow ni mailo no twalalanda mweshi okulolekesha muli yesterday tinshi ifyo muchitire mu previous life yenu ngata mwasakamane okwishiba efyo mwachitire mu previous life yenu muli lero finonso okuchile ninshi future yenu ichikachita determine okulalira mu kwikala o okusekerera mu kwikala ichara chita determine fintu mwala chitapali lero finonso lero buchire mukwete fintu fibiri one to correct mistake yaliko mailo meaning yesterday elio again okuchita kubika in place ipintu fimo ifyo mailo nga bwacha tomorrow mukesho kwendera makukuleka mailo lyena bushiku bwa kuwamya so lero bushiku bwa kusetting epintu bwino kupyo mwalu fyenye yesterday nefyo mukabomba bwino tomorrow mulimo wa lero finonso bwacha ekutya nishishinshi kushitatu ngatamule shere nganya cikankala mwe wenu nishiru wenu ekutira ifwe cyo tubelereko kuno tatuli ababomfi bakwalesa bali abatetera shishibeshibiri sumira linga sosapo mwalamfa mulemfa kwali babomfi bakwalesa abatetere chebo pakutinga bamipela chonse tamwakulabeta ifwe nkongore twakwata kuluka chonse cyo bakupela waperwa obupepelo obupe efyo lesa chibika omubomfi wakwalesa umo kumweba belenge efitabo no kumona pama television zina kwisoko kuti mwamwishiba Miles Monroe last session yakwe yali ne ku Kenya idio bamwitire ku Kenya ali mu Black American ali kelesa no wikashibwa in Africa paba bomfi abansunkanya Miles Monroe epo aba aso seryo kutira okulingana na mashuwi ayo nakwete mu mutima ikisendwe kikulu ichakutiringeva abantu pano esonde bafike kukwishiba lesa kwati ninduka
muchakuti ilinde bwalamo ku America nangwe mfanga yanjipaya kwati nkayeba tu tapali icho waonao la bantu fyonse ninshira abantu ekutiranga tamwaishibati imfairo naule fintu ngakwali chifulo ekulondora kwa mouse mundo ngakwali chifulo ichaba very rich chifulo kitwa graveyard. Why graveyard? Grave chifulo echo kyamuku parking akwa abantu ilyo content yateresa bika umyeo yabo tailapwa mwasenda mwaya parking of graveyard ngakuya ebati natumoni amano yababa bapamanda kwe bali pano tuliyokutalisana bantu abafa kumanofye ayachikwa so chishindefo kulandapo nga twakumana banenge PS okupoka addresses ama phone number okuseka chatting one another if you sakamene but purposely icho tuishire pano ne business ya kwa Yesu imwenga kodema business yambi mukonkere pano fyenu muleo na olenshita iyo abashiri pano pamulandu wa media baletumana n'okutumpa ko firufiro fimbi bamakuti bakulwa apo tapali cha posere popye nangu kamo aposta popye nshita iya kuba attentive kuko mwana pachitunshi akulwa mumpashi okutira wewishire muyona olenshita ili no mutengo decision iya kwikala bwino mailo ili kumino yenu omubompi afuma mukutokosere shapa emashu asosati Moses aebeli abantu abwale tungululo kutira ipusukilo taliri na mwana bemboyo ali apa oyubemba ali apa nga kyakutiba kyebati ichebwe kisuma kiri para peshiria ababa kwanisha okusamba babuke apa mupepi nango fe bantu bekala kuno bene kwachi kuti bafirwa kwa kapa bemba na posa sana amenshi afulisha kuti twafirwa ongate ifyo ipusukilo taliri kumulu wachimu chuko aba nono abalumende kuti bakwanisha lero bankashishandi nabanyine efwe balafirwa batinga ikwimwa mwene na mayo enga nyine chimu chichaifi mini mwala kwata kwapa kusoserati chatu shupira bantu nikumulu wachimuti nombere tulenda ipusukilo ichebwe chirepero nacho freely kiri kumakasa yenu na munyantanapo kiri mu minwe yenu nokuchikatirira elyo mukaye ifyo mwaishire tamule muna gwafya umyoshe ekucha chinche fwa kusambirira po tupelwa mutwe wa Ukwishiba Icine nga twasoso butira Ukwishiba Icine ishi wifyeline Ukwishiba lyali kwata imisambo shibiri kuti waishiba Icine meaning Ukwishiba the real thing or Ukwishiba the reality behind something or kwalibo Ukwishiba wishibe chabufi akasuba kamo kwali olubuli olwako sapanganda ponjikala nalitemo okusambirisha abana nature natukwata kamulumendo kamwako tukwete kamwana takala akula sana panshita kali chikabebi na esa ninshita amasuku ififya kulya tulya kono amasuku na esa ninshita icho nalefu ayachakutila ayeshibe ati aya masuku pantu kulya maapo fye na mapai na fishino mbainenda fwaya nepya pya mpanga na fyebaleri yako so elio namusangale tamba ka TV ku bedi era mwati endesha kapokya amasuku kuli ba mami nomba ninshi alitemwa sana masuku so lilyaya ku kitchen kuli banyina mami nga masuku ili kwisa badadi na baleta ayaya lyapa babula masuku bamupera ni no TV nde kwa masuku masuku ni ayo na baleta ambo kumono bwafya muri banyina pantu tabale mopela ifyo mwebeli atini muletela amasuku ushimula mfefya ndeso sa point ya kutila kula bo kwishibe chine wachishiba wachisumina kwaba no kwishibe chabufi nacho chine bara chisumina nomba ifi muri bane muri kosa kwa mano nga mwasanga abapala babaliuku abaletwa kwa muchebo cha moyo. That's why in society kutira fweba monga kupata twali sign up nga tuleso sechebo tatufa kubika kwa menshi tibe neutralized no nga mulezo sechebo cha kwalesa give it the way it is echabe chebo cha kwalesa no chukubika kwedeko bakupate haleluya apona chisosa pamwana chasendere ne wish na iminamo na cho sole Kirana chikweba ati amasuku te maksuku ice block awe masuku ayabayetati landati landati ma alandati ma
alandati su ku so eyaya bayetati amasuku wamfwa eyo twaleja kuli bambuya kumushi so aya amasuku eyaya tehe namba baziranje bati maxku na ate maxku masuku okay tamumweni obwafyako ekutira obwafya ubana mukushimikira ekutira mukushimikira oyukuti asoselishwi limbi balyumfuira muri limbi echo ndatemwa sana efifuro fimbi fyakutinga kuli amepusho abantu bayipusha kukuleka bashachumfwa bachumfuikishe palilimbi basendela omota bachumfuira point nkwete yakutila nga tulesambira pa Ukwishiba Icine ninshi sometimes abantu kuti bayishiba nechabufi apo ndefwa mumfikishe mwebana bakwalesa ndefwa mumfikishe sana kabiri sana that's why ndefwa tufike pakwilula bwino nabanga bati Ukwishiba Icine chiresenda kintunshi pakuti twishibe chine icho chiresenda nifi nalabwekeshapo ile mbotwa belengere ni John Yohane chapter 8 verse 31 to 32 nga mwala kutika pali chapter ero twalaya tuleya nakuli yambya ma chapters aya la twafirisha okukakula nangula aya la twafirisha okunashako icho ekingelulwa tufike pa kwishiba bwino icho tulefo okusambirira Ukwishiba Icine John 8 ejo twalapenda pa 31 na 32 Elyo Yesu atile kuba Yuda abatetekele. Twala imina pakuti tusende sentence by sentence. Limoni mwachirafwa okumfikisha. Nga muleiru la Bible, kwa liwokwiru la Bible muli passage, kwa wokwiru la Bible mibuku lyonsefye, kwa wokwiru la Bible muli column, nomba patulefwa tuilule muli sentence by sentence, kuleka chitwafirishe. Nga chashupa sentence, kwa liwokwiru la Bible, word by word, nga chaya tenishita mwakomfe Bible. So twalaya by sentence. Icho Yesu atile kuba Yuda abatetekele. So twalaya iminina. Nishi twatendeko kumuna picture ya kwa Yesu emwana wa kwalesa owatuminwe mu mubiri. Chinshi Yesu atuminwe mu mubiri abantu bali nunuka balifuma mu chinso cha kwalesa pamulandu wa kukonka satana omulwani wa kwalesa. Ekutila abantu ile babembuka omulopa wabo waba contaminated n'olubembu. Apo omulopa w'abantu waba contaminated n'olubembu kukuleka uyu mulopa okasampike muleka biro omulopa umbi ushikwete lubembu. No lolusamushi kuli imwe na kuli ine tachangu ikyo kulusanga ngo mulopo ushikwete lubembu wala afuma kuisa. Ekutila lesa alibompeshe amano ayapulamo ayabulesa pakupangako uyu mulopa ube na mumuntu nse. Ekutila nishi okubula omulopa wanama uye mumulopa wa muntu mwe bali kuma hospitals malasanga ati my impossibilities teti ngombe bafumemo blood babike mu muntu fyalakana kirefu asepi ntufimo nomba kabiri chako papa uyu mulopa wakwa Yesu waba universal uwakutila omulopa wandi wonkwete tawinga ya mubantu bamwe bali apa firefu asa omulopa wandifye wa muntu fine but tetuye muri bonse bambi ma group O bambi ma group B bambi ma group A bambi inendi Z mulopa wandi. So chincheva kulandapo omulopa wakwa Yesu wali kumanisha abe nina mayo ula fitinga abe nishibantu ula fitinga abe kanya kalidelo ula fitinga abe chikulupye muntu waba na maka aya kusamfya obubi wakwe elyo Yesu alipachalo pano mu kwikala kwakwe akabile asokolole obuchindami n'obufumu bwakwa wishi pano esonde no mbaka busokolola shani ngo muntu namupalamana nankwe mu basi nangu fya pansa po mwinga sango omuntu nangu fino tuli pano elyo utalele tondolo fyana okutumana tabake shibe uyu muntu nani nangu ni fino tuli pano nga nachikutumana tetondolo fyena isa kirinjikala ilo nalesa mundi akakamusebo abona kumenyo kufika kuli 50 ebona pendere tabanga fuire kwa kachora nishi na kafina
nomba ndesa tende iturula tero nina kakufuma kukitu na lependa fyati abatabali bena Kristo na batabali bena Kristo na batabali bena Kristo na batabali bena Kristo bamofye bankashe bashire mposhako mulishani na ndifye kuno mamanga mamulishani na tinga na bwesha kwesha biri mfikeri ya ruseruse balanga kwa kusenda awe na kalya so nasambire fye kutira abatabali bena Kristo ekutira bena Kristo baraka biroko afwako obabwa nanyi nairo bamuna nati nininwa haleluya. So chinshi ndefo okulanda po pino nomba mwaumfwa ndelanda na ichinso cha ulelanda mwachishi basumineni atinga mwansanga paka musebwa pande apa menro mwazendera kwechola mulekana nangu mulesumina ichingalenge cyo chinshi mwaumfwa kwa mashiwa yali mu muntu so amashiwa yafuma mu muntu epa fumo ku charging omuntu uyunichite nomba filia na ishirengo mwina Kristo na bika mona akaluimbo na kwa kasuma akaluimbo na lepo abantu bomfwa tuyo ade imba mwina Kristo nomba tabansekererere awe kashishine na chonga pyacho kutule yalimbye ko balaya babe na Kristo so chinshine fo kulanda po Yesu ili ashire mono kulubana kwa bantu takabiri okutalala tondoro mpaka yafe kuchapindama achitire chintu chimo atendekyo kusokolola omuntu ali ndemwe bechine pabantu abapita pano chalo abali mu mulopa takuli omuntu walandirenga Yesu ngayiminina atendeko okulanda abantu balesunguka okusunguka emisosere yakwefye intelligence yakwefye neshiwiri yakwefye kyonse kyapali yena tekyali kyakusungusha nangula line takwetyo omubiri wa kirumba nangu mubiri wa bukata eshiwiri suma omubiri wa bukata wakutiriryangale isa eli abati ba Yesu obalisa abali aliteka simple man ifye nomba ngayimini natendeko okulanda awa epo mwingo mfati muli uyu muli tintufimo so chinshiteko kutika konomba Yesu ili alanda ibumba ili kulu especially pako pelo obuntu obwakuli uishi obwakuti atumwakulilesa owamweo ente ya chishinka pamilimo yakwalesa ero kabiri apokolola na mayo letwasambireko mayiro kukuleka bemupola mabwe kanshi mudi utwingi basangire Yesu ngechifunuisho mumyeo shabo nabengi batendekyo okuyirishanya parwa kwa Yesu nomba ili alebire echebongefyo kuli abantu bamo aba mulupwa lwakwe abo betire abayuda nango ama-Jews nango ama-Israelites mwishuwiri mbi aba kutikyo kwa takwali muntu walandire ngefi ifi fyeboyi muntu walanda fireka biro kupokerera meaning ishuwiri akutetekera emonde chumfwira ine muleji umfweli akosa sana pankulo yenu tamuchishibe sana meaning ngabalela ndati tetekera kushedo chile chitetekera ekutira shani chile pilibulo okutira ukusuminisha chonse cho wa mfano kuna kilako eshi wokutetekera so ngabaye ati kuli abayuda abatetekere nishibalela ndokutira basuminishe amashi wayo Yesu asosere tekusuminisha kweka bana kile na kuli wene nomba pali abo bene bayuda epo Yesu asoseri ati ngaimwe mwalayikalirira muchebo chandi wanu iyo bomfwire Yesu alelanda fino fine ifwe tulelanda kuno muletu kutikano kumfu amashi wayo tulelanda nomba muli ayene mashi tulelanda nga yala kwata korumu samuwe ya mumutima obya ko wikele na kuba leo mfapatali nga ya mashi kuti yakwata korumu mumutima obe panto abantu ambibali isula apa kubikira mashi yakolesa tabakwata Elonga mwene kuli Matthew 5 balanda tibalishuka babusu mu mitima kanshingo wabo mu busu mu mutima nishina okwata marumza pa kubikire chebo chakwalesa nombanga wali nonka nishita pali apa kubikire chebo chakwalesa na lyonsero leo mfa echebo chakwalesa chako kuchenafye ule umfafye pima frustration kina bafireke ekwe frefo turefo ya mbangala pandushani walisula ulimokankala na pakuyapula paka punda kakamchemche akabaka nono kya mbufu mwakwalesa tawakapule pandushani walina kuli abo bene abatetekere ebwasoseshati nga mwalayikalirira twalayimirina popene kanshini ishi wiriripo tekumfwa lira mwaumfwana ni muchamidurumusha Ela chamidurumusha ero mwasuminisha kwa ye tishinke fye balanda au tishinka twasumina mwasumina terero nokulabako icho techo natwalira mukulanda asoseri okutira nga mwa ikalirira kashinishi ni process ya continuously
tapali okupelesha okuta awe lero festi muli uno mwaka ifyabuka pepa awe naleka nango mubifye lelo mwashina na kuchiwechwa chala myewela chamiwela lelo na uchitefi uyeba tuli mwina Kristo mwilapona kukuwililira pantamashu ya kwade sasa sokutira bushengo omuntu awa tema Bible elandefyo meaning balela ndati mukukula kwesunga abantu nani omuntu inga kita claim okufuma mukwa mfula okufika mukwiminina okufika mukwenda nokubutuka olubiro usha wapo bambike tunokwisha mwishi gati pali yapona kumana kwati katishi yako atola panchi kanshi omuntu napona kale naima ya chinshitwefa okulanda kutirimbi omulwani amichusha na ine winyala nchusha kutirimbi omulwani amitunka na ine winyala ntunka nombo busaka bwandi nobusuma bwandi nshikalira mukitonko fyakwachiwa why nalikwata omulopa ounandirako imwenga tamwakwata omulopa umirandirako fyenu ine nalikwata omulopa ounandirako omulopa ounandirako shani nalirubuka kuwa mfuyire ku Calvary noyo eo nalika mumutima wandi alikala nokumfwandeyo mfona limolimo inshipepepe kweli akuma makofi mukigumba awe inshikashimoshimona ndafye nata mweshukuru watirebe pita pali inshikyala lwana panga ndafwaine ko fifya kutitukie kulero mwamfa ntufwaire kuvefya kwa tituli papo wanu awataira kwa fyamoneka na nehe nombele yoko pepa kwa lawa mangana yali pepeli wawe kwena lipepo haleluya Yesu abakoseresha okutira okuba abasambi bwino ndefa mukiko kishesa necho okuba abasambi bwino kano first mwayikalirira mu mashui ayo Yesu alesosa tekunkulo yakwa Yesu kyenomba yamashui tayali ku Palestine kulya ku Israel no ayamashui yali abuka nomba yali ku Yesu yali pano pantu twikele yali kuno ku Africa yali muno mu Zambia nomba determination iyakwitwa abasambi bakwa Yesu ileshintirira pakwikalirira nga mwalayikalirira mu mashui ayo Yesu alelanda naimwe eri society mulina okuba abasambi bandi icine nga balanda ati icine nishikulina okuba ekyabufi meaning abengi abantu the so called believers or Christians ndemwe banokulira abengi abantu ba fake fye magonga Christians ebutira baba kwa bena Kristo 2 hours baba kwe 50 hours baba kwe 6 hours baba nga mwaya kunchitoko babomba muntumbi kabiye lipanga ndapo bekala muntumbi mwe ku family uko bafya muntumbi that's why ngani mufifro nshirefika koko bala ndati ififro pakusala omuntu kutendekera na palupwa mwaya ikushe bushoyi muntu mwamwishira shani balondolola kumeni kulupwa kabiye nina pali banemba bushoyi muntu mwamwishira shani balondolola ngala sambirira kumeni na pali banemba muyena ku college aba ba principal bushoyi muntu mumona shani balondolola ngate ifyala bomba kabiye na kuna kwini ya bomba director bushoyi muntu mumona shani ngamwaomfa fyasutinga ele mwana tati oyo mubo mfichine kuti afitinga muri chen ngate ifyo ndela ndati abena Kristo ibumbeli kulu yes okwitwa kweshina kuti twaitwa but in actual sense or reality mlesa ngati abantu tabala afika pakuba bena Kristo tulifye mu musebo uwo balembati oku ekwikala bena Kristo ele muri uyo wine musebo eo mulendamo ele mwaita tuli bena Kristo ani chitatulafika okufika kano mwachitaya mashui nga mwayikalirira muchebo chandi ele mulina okuba basambi icine kanshi kuli okuba basambi fyabufi okuba basambi fyabufi bukitashani okumfa mashui ya kwa Yesu mwayapokerera within 48 hours mwayapolola ishitashimona le mune fyabwana nyina kula tuliko kalale obushikufye balete ya bola ba Zambia na bomundola emo bapanga mwana wasa stadium chibansa charulu mbicho mwemba nabakwalese chakutinga wayamo kwaita wakafwenga na wikala uleta mbafye bola kumfwako fyenyimbo shabakwaya shibiringa shayimbo esho shine icheiki chashala hafu first time nshayishwe chakitika na ibisha bakalamba kalamba nisha kitika abantu mendo tebalimo at all tamwishile baya kubola nacho basho kumfwe chebo chakwa Yesu baya kubola na choke twala pepa fyo kuti mwe Yesu lekeni baluse ero na to twingi pakuti bese na mashoko ayengi
wano kulunda poya kwendela fyuwe umane tune ya pageti frine ya kuyalila mo fone ya kukwelela ni shimasho kwa kunganda imu abwele ni atumba wachila kwa chuma ngile kwisi na abalu soko bele ya chinshite fokulanda po abena Kristu bachishinka bekalilila muchebo ichakwa Yesu peka pakwikalira muchebo chakwa Yesu mwine abasangulo kuba abasambi ichine nga mwamfati umusambi o follower disciple o follower muntu uwo experience yakwe ya mumutwe achita draining afumiamo ero lilyanga afumiamo content yonse yo alipo o follower twalandireko mailo pamoja bunasi ifyanyereki omuntu apusuke awe omandoli yonse asambile fya kuyaipaya kanshi omuntu wako mafya tunaipashani aishibana apa kumeko filimo fya kutiafu omuntu skulu ya sambile lyo line dokota naona walika fye pakutiefa kuchitashani na omwensi ulafye pakutiefa omuntu kuchitashani na wesikulu ya mwebyo line fye kanshi nishi ifyo omuntu asambilira nga afisumina kira mupala elyo kyamusangula aba transformed okupala efyali esambirira nga afisumina eponomba ine ekire nsungusha nshite shingi abene Kristu besu nshite ine basambirira ekyebo kyakwa Yesu bushekira basangula okupalako Yesu ichakuti nga mwaire kupente te chipale nangwa telemo kuyumfa nga mwasanga pasta kupente elomba renda haleluya tabuli musamwe ifya umfikisha palwa kwa Yesu filo mfika ngefya kulia as a result fyali yalula neshwili yakwe namba tulesanga bena Kristu besunga kabuka kache katende ko kumoneka muwa kwa Yesu kuti wa papa tinokuyishibanga na Yesu alalumbula muri uyu mweo chintu efokulanda po Yesu ena bamwebo okutira aisangwire uwafye pakuti achiti accomplish purpose ya kuchita redeem abantu abaluba Yesu kwisangula uwafye ndakuti Yesu aisangula uwafye nga iwe pakuti upusuke okumono obufumo bwakolesa iwe kuibika pali bubosi nishinga Yesu ali uwafye iwe ofye wabo uwafye fye haleluya nomba mumfwe assurance yakwa Yesu dilya nombanga mwayikalirira mwafika na pakuba abasambi chine elyo aebati mulino okufika kukwishiba Icine deninga mwaishiba Icine elyo mukwishiba Icine mukafuma benefiti nango mukafuma ekilambu icho mukafumyamo kilambu nshi okuba abantungwa elyo mungulo yakwe batendeke ubwafya bwa misosele tekuli lya mprofite na lero line kuli Yesu bamwebere ati wilatusonda okulatwe bati tukaba abantu nga kwani muntu atekwa pobusha ifwe chikolo Yesu ni Abraham okufuma kuli Abraham kufika na nomba kuli bashaifwe alabo okutira bali mu pepi 400 years mu Egypt mo bale batuta ulobushikuna kasuba kigana abalabako kwiteno basa kitakalimo kwati wilatwe bati tukaba abantu nga kwani muntu twalitekwa pobusha ku muntu ifwe tulelanda na lero line aba Kristu abengi kuma ranks yabo na kumashina yabo okubeba kifimule ekitefi Yesu kwati tale moneka mulimwe mukapusana okupusana kwa kwati mukayafyumfira ku pulpit kunaka kwa bwina Kristu bwesu mubomfi bakolesa umuba mukoseresha ko pakirubwe cya kitire muneta tuchitefita kubara wala parking akupa kuti wilayimba obushikubwa kwisaba kwesha fyo kwimba wanu leso nike kuntanshi mwiramuna kwati muri barungami emutuweli ashi ngoye waba emutuweli ashi ngerembo lyala abashani ide bala bikapo kanshi kumfwafi barabene baba bakakirefye kuri fyamashibifye barabene fye baba bakakirefye kuri fyamashibifye mwashira fyaje bali bane kisendo abena Kristu tutontamenso kuntanshi kukamoneka Yesu okulaba kwefya kunuma nokulalolisha kuntanshi so chinchefo kulanda po okuti tufike pakuba abantungwa labeni kwefya kunuma ifya yesterday nga mwalaba kwefya yesterday today bushikwa correction elyapo lelo bushikwa correction tatwapelede pali collection also twalapela tuchite prepare tomorrow mailo bamwadi bakabani bana makombe ibyonde mwe bishinga sana bamwabekeria bakabani bana makombe bamwabekeria bakabafye ma pastors bwino era nabambine njitata mwakayibombe ya pasate pantule sami chita signed okora fora munganda ya kwalesa
ngefyo takwali kunchita twafumako pamulandu wakalyaka kukana ishiba. That's why tuleka biro Ukwishiba Icine kufirete kwa baba bomfi bakwalesa balepyungire ichebo chakwalesa full time workers munganda ya kwalesa bafire bako abantu baifyo ele tabali kutali bali apa mwikele nombe chilesenda nimwe umutima wenu muleka biro kubombera Yesu atemwayo namba matawuleka biro kubombera Yesu chanshi ulefa Yesu ale kwafuka ne ulefa okulanda awe mwane so pauti tubombele Yesu tuleka biro kwishiba Yesu nani elio apo twaishiretelela ni pamashui ayo twaberengere muri John 14 elio twaberengere pa verse 6 verse 6 atendeka no bwafya bwamitima shabasambi pantu mu chapter 13 okwasambira amakasa yabasambi uko ali omwikulo uko balelia ipasaka elio ko balelia chakuchilila elio balile chibukisho atendeke okubasokolwera ko musango wa ipintu fimo ifyala songa minoko chitika mu mwewo wakwe abalondolwelele uko baleya nefire ya chitika alino kwikatwa nefyala konka pofyonse abalondolwela kanshinga mwachitendeka mu 14 verse 1 patendeke eri ashiria imitima yenu isakamikwa chinshi abamwene basakamana pamulandu wa mashwayo abasokolwelele ayakuti ala pita mukuchushiwa okukalamba sana nomba ilio aleba londolwela mulifyo elio afikire pa verse 6 oko amashwi twaberengere mairo yaleshintira pa finto vitatu Yesu asosere okutira nine inshila nechine nomweo takuli wingesa kuli tata kano abala apitira muli ine twalirondolola muchalinga pali uyo chapter nga batira nine inshila twasosere okutira okufika pali kino kifulo tufikirepo ni mu musebo twapitire ekuti nga muleyo kuntu kuli konse misebo shimako kalale bali shiremba na mashina kuli independence kwa musebo chite kwa direct notrodi kwa institute ifyo chira musebo mulenda mu wali fika ku kifulo kimo kanshini shipao tufike pali kino kifulo tufikirepo kuli umusebo uwolunga tene no kwisa kuno elyo mushininkishe uyo musebo muleya mo ekutira umusebo fieteo but also mushininkishe uyo musebo meaning Icine elyo panu manga mwashininkisha uyo musebo uko ule mitwala kuno basuso kutila no mweo kanshinishi icho tukonkele kuno ni kuchifulo okudesoswe fyebo fya mweo okulishina lya chifulo nemilimo ile bombwako kanshi ilyo twatendeka okumfua kukana kakwa Yesu muli ayo mashwi ayo alandilyo kuti ninenshila nechine no mweo ninshitwalafika mukumona inshita yakwa Yesu ilyo aline bumbeli kalamba elyo pakuba ne bumbeli kalamba ali bakosereshe nga nshishikulu omusango wakubalanga Yesu nani nga twachia mu chapter 6 John chapter 6 mwapenda ma verses fyayalingana ni past 61 past 64 na past 66 mwalasa ngobwafya obwachitike ku bantu banesu ili alebeba okutira ninechilyo kya mweo abalendya tabakabene nsala kabiri ilyo bamfwira amashwi bena bachitire relate amashwi yakwa Yesu kufintu ifya yafyo kumfwa meaning bailulo kuti Yesu alebeba ati nga mulefwa ya munji paye elyo mukandye elyo mukakwata omweo nomba translation yali bakosela ichakuti ne bumbeli kalamba lyafumineko no kuya nomba ile bumbeli kalamba lyafumako no kuya epo Yesu apilibukire kubasambi barabasherepo elyabeba ati abanenu baya mushenemwe mulefwayo kuya so pali cho chipusho epo nomba omopa basambi ni Peter asosere okutira bali anangu baye ifa kuti twaya kwipantu imwe mukwete fyebo fya mweo kanshini shinga mwamfati ifyebo fya mweo obwalwa ifyo obwaba ng'omuntu ambo kuno obwalwa ni shale pilibulati ndefwa yampeneko briefly ebwalwa lilioli nomo wapulati defya bu nomo nomba lilyanga wayamukuno obwalwa ni shi falsely wemwine olefwayo ipange bu abunomo so bunwamo fya abunomo bakuti fikuchite abunomo ushemwamfu efetalondolola ebwalwa paposi yakuno obwalwa pantu obwalwa tabusolva problem
nga wachipa yo muntu era wae bati kanwe mwogo arapakuti problem ipwe era yalalundwa pantu yalasanga nomba nakala kakapto wachikwata na bakusomkwela nabeba pantu na ukolwa nomba kuno balelanda ati Yesu Kristo akwete fyebo fya mweo. So apo fyebo fya mweo nga chakuti mwafibula n'okufibika mu mutima wenu tamumwe namaliza utaya alafu mamo nishimwalaba no mweo wa mweyayaya pantu fyebo fintu mwabika umweo wenu fyebo fya mweo kanshinishi iyo twasoso kutira kuleka biro kusambirira ekine mukutantikwa kuti twatantike fintu 4 ifyo turekabira okutantika bwino in order kokuleka fyatwafuirisha okufika pa kusambirira kuli Yesu mu mashu ya mutwe uyu pakuti tufike pa kwishiba ekine nishincha kubalira fye ichirifwire kuba pamolo. Priority 1 turekabira okusambirira ichebo chakwalesa nga twasambirira echebo era twalafika pa kuchishiba nga twachishiba era twalafika pa kwikalirira nga twayikaliramo era twalafika nomba pakuba abantungwa. So ifyo fintu 4 efyo fibo ebusomboshi muri ino meeting 1 tukibiki ati tete tufike pa kubombera lesa okwabula okwishiba lesa eryo 2 tete tufike pa kubombera lesa uwo tushisambirire fintu aba eryo kabiri tete tufike pa kubombera lesa no kumwishiba uwo tatwikalirire nankwe tiranga mulebo omuntu ati ulya nali mwishiba bwino sana takwaba muntu wingeshiba omuntu muri 2 days awe okwishiba omuntu kwikala nankwo obushiku mwaikala nankwo akasuba mwaikala nankwo akachelo mulenda nankwo musebo napakulya muleikala nankwo era mwingafika pakwishiba omuntu ebyo kyabuti wakumanya afye omuntu mukifuna lero line hai ati nimutemwa twakikumana nankwo mbasi lero line twamutema omuntu no kuti wamutemwa shani omuntu lero line fye pantu tamumwishibe tulina okufika pakushiningisha omuntu panuma ya kumwishiba. So chinshindefo okulanda pona alanda okutira natwesha okutandika bwangu ifintu 4 1 paleka biro okusambirira eryo 2 okusambirira emufyalwa okwishiba eryo nga mwaishiba kishinka icho mwishibe then kuti twayikaliramo eryo panuma ya kuyikalirira mucho tusambirire mucho tuishibe eryo twingafika nomba kokuba abantungwa kanshi mukwangu fyanya na labule chikuturwa cha kusambira kukuleka chitukoseresheko ile tukafuma kuno nokubolera kufifulo kya kumyesu na kubali apatali beshi byokutira apa abulo kusambirira omuntu ekala bututu kanshi nalakabira nondoleko panono obusuma bwaba mukusambirira eryo nobubi obwaba mukukana sambirira ningishiwa kuti imwe naine pakubabe na Afrika eryo nomba tulibe na Zambia abatekerwa obusha kubabuta abangereshi okufuma kulya kubulaya ifwe ekyo tumfuati kusambirira kwishiba olulimi lwabo okutendeka okulanda mu lulimi lwa Kingeleshi ekyo omwina Afrika kuno alanda ati inena alisambirira pantu alela ndolulimi lwabangeleshi nomba teshi byokutira kubulaya English te subject awe kubulaya English lulimi nga kikaonde nga tonga nga bemba nga chokwe kubulaya takwa bana tuition fee ndeli piro okusambirira Kingeleshi ni kunoko batu teko obusha omwina Africa teko omwina Africa munako obusha very unfortunate nga mwasambirire ekyo nakube ngomfwako abaleteeka n'abakomfwako it is very unfortunate okulipirisha omuntu olulimi lwabene pakuti alusambirire takifule kyakitika why telulimi lwakube alelusambire okutira eshibiremu fyokulanda pa international level nombe ekyo mugasanga nakupupeti abantu babene mukalale nga aleshunda n'amakina akwata kumineso very unfortunate chishi ndefo kumwafwako okutira 1 nalalondola eshiwo okusambirira kipiribula okukwata kwa idea pa fintu ifyo omuntu ashayishibe eryo okulafibomba mu musango firefwa ikiro okubomberamo ekusambirira ekutira pano kyalo tapaba wasambirira because takwaba wayishiba fyonse nazosereko mailo okutira omuntu onse ominga kumanya shirinkisheni okutira alishiba po fimwe peta mwaishiba nambanga chakutira uyu mwakumanya alishiba fimwe peta mwaishiba tamulemo nati nangu mwalisambira nishimuli shimo muri batutu pantu nishita kuri tata mwaishiba fyonse
nga chakuti mwaleta lyo mulwe lyo kufuma kuno tuli mwamuleta kulya tuli kuchipatala chikalamba kana kuda kwine bamyeba ati twala chita transfer okutwala ku South Africa nga babonse nga bali sambira ni straight waira ku South Africa kanje ku South Africa kulya basambirira imwe bonse muri batutu asubaka mona yabere ati mulembweze shempia pantu nchipolere kufyo na Chisheta lero na lilo ala mwanje bachumu chuwinga bombanyu inashita bantu maya nashita nanu nchipolere na kabe kali munje byati mushityobi testi mumbweze shempia nali pire mailo pali ulya mwamperi omdipande tawo bombe yo kabiri mwajishita basa nati kanshinga te ifyo bude shiningisho omuntu winga pero omuntu obumi omuti wabafye muri Yesu chapwa definition ya kusambira nazo sokutira okusambirira kuishibe efyo omuntu taishibe ifyo engabomba mumusango fifwa ikirwa kubomberwamo n'omutima wako wasanguluka okoye kusambirira nomba mukukana sambirira mwali bako obwafya wanu obumwoneka fye bwafya pa bwafya ndefwa ya chimusakamika sana okusosefyo sorry nga utichapomfyanya kulibamo mwelenga nyengo omuntu mu myaka yakale pantu nomba na kuno kuli town na kuli atuli kuli town na mandefa mchibike muri yo picture mu myaka yakale sana omuntu nga afuma ku fifulo fya komishi eli atandala ku fifulo fya ku town elyo nomba amenshi takuli kumi pipe elyo aya mushawa mudabeta ati mubafa eli asenda kapu file bachira ipika kyalungula amenshi tamuli eli aya tapula mulya mwine mupani ili ayine mpoti ya mubafa omumwena tayakama amenshi eli atapula mulya ati umwemo yali ba anti amenshi umulekeni ndete ya lungulayo mwamona shani ifyo nishitafiri bwinaini mumano yakwe menshi ayayene menshi yele kutapuna ayayene tafikusene ya moyene bati umano lakakusambirira ninshitefyo muhaijini ninshifyakana ngate ifyo bale chinja kwemikalire lilyango omuntu ebushiku aisa bamutwala mu nganda kuno mwaisa kuikata pali akakabokosaka mwatinika apa tinika ko atinika ila itiliaka mwabuta so ubushiku ngabwaira kutinika katinike kaye pamulu atinika lyashima awe namona tulefu munefi ifinishi alesambirira omuntu nomba mwamona shani lilyabwaira nomba lefwaya okulala nalyaka ero mwasanga letorokerako keleta mwamona shani ifyo nishi muliko kalya nampamona nikanshi kalimo akabututu kali ya muliko akabututu pantu shani ifyale chita efyaberero okuti tokoikala pantu kwa watu lyoto babika mufyo tumafuta ero nomba kashima fyenga waputako omupu mumano yakwe ifyale chita bifishe au ndipo muntu kishe mumano yakwe ifyale chita bifishe pantu nashiningisha efyo bashimya chishenga mule umfefyo ndelondola ndefa mumone bupingu shifyo bwaba bilyanga mule charging abantu mwirapingula fyo muntu maybe somehow ifitini yale chita level ya bwishibiro bwakwe so mwafwirisheni kofye atike pa kwishiba the reality nocho kukondema omuntu pamulando wafye mwamuna chita mwafwirisheni kofye muiteni ifimuleshimya lyala mishupa mwamva kunatendekera ifimuleshimya kumupu lyala mishupa iseni mwafwirisheko ikateni mpa chibumba pali yako ati efye walenje bana mai nomba nachimuna kwati lyala kokola kai kuputa talire shima ile nomba ngabaye katapara pa chibumba pa lyankalina apapena lyaka lyashima mwapa monapo filya chirese ndokutekanya pakwafu omuntu afume muri kirya kinshingwa nomandepa mune cherenganya ifyo ninshi tulelanda muri Yesu okweba ati pakuti kintu kimofikiti kefya muri Yesu kuti taso bike pa chibumba elyo omuntu akana ifyo mulelanda fyenu ininango kuputako kuti chachitika tamde muno bwafya muri fyo no na mpira ko picture imbi tulelanda pa obusuma bwa kusambirira elyo n'obusanso bwakukana sambirira bashukulu bantu bamukukitwe balipoka pension ero ilabapoka pension chale bakalipa sana pamusango wakutira balemo nabo balenda na maprado maposhka minyoto kasharulumbi kanishina bochali pamutima wakutira kenga na poka the pension right away mfena oda motoka
awe chishinka nga panapa baoda prado motoka isuma sana ya lulumbiyo elo lilyaba oda elyo yafika panganda elyo balonganya abana bonse aleikata kuchira mwana aleikata kuchira mfika n'ekipale abenja bamulimo mulatemo ko itikope na motoka kwanti itwirelanda ichirenga kirya kumfu ekipale pantu na motoka elyo lilyaba bebe fyo. Then last comment nshirefayo omuntu ukwangalira kuli motoka uwo nkasanga angala kuli motoka toka kusana elyo efyo bayi parking ile bofine balero lera abanabo bakabwere kuli vyuko baya pakutulake se balanga ichipecho ba hotel 2 days 3 days obwafo baya mkutandala pambi omwana festival nebera na kubakwangala kino lero kuli graduation na ya imposing yebo naba nanji bamunya ati badadi na baoda motoka automatic ka tayashu pasano kwensha so long as pie mwatwala pali D chachi necha kwensesha mwatwala pali D pure drive ni shapo yatendeka nokuya amano taishiba ya kwenseshamo amafunde pamusebo taishiba finshi taishiba so lidaline ili aiposa muri motoka atendeka okuya iyo yapaya iyo bu iyo namagia ine ile ingisha motoka ya automatic then etialeya mu main road na traffic kaya bakapokola barabalonde emisebo nishina ile pitate slowly lya imona mumana yakwe bambo kukonka Elianyanta nomba ero yabutuka so baroresha achisha butukira fira bana obalunda ko pakuti bamunyonko aleya control ya filipwa ili aleya kontansha asanga kuri track efyakoneshe by force ili aleya ikonesha kuya mu cha musungu motoka yaima efyo lida motoka yaima yayapunka nechibwe chikuru cha musungu muri mukati kanganda epira yayauma na muchishimbi chimwecho wale pangira ko epintu fimo ya bongo zo mukere ya piruke mitwita tumweka muyaji na fence ya ponya omusungu kwisafu mentanshini pambwa yako nishinoro limi yafumya igina ipiribuka tatwishi chastike yaba ingenzi timogia yabwera mu motoka yaba traffic po batende ko kuitabene ba motoka yondi fyompepe abature mifwaya iseni kuno ilo bayishiremo na motoka efyo iri kula benshi omulopa n'amenshi n'amafupa n'eminofu isuminishanyi okulekana ifyo nga pyachitike efyo nisho omuntu alalekulukamu fyomwine amafupa yaye batetinji minine iminofu shaye batetinji katane omulopa waleko okutunta ibyo fine ekifumamo fy'omuntu alakola kusafye pa apona icyabasendere 3 months bafye mu hospital tabayishwa noko baba bakwata shock na stroke yawe katapopene chishinde fokulanda ko ni mistake inshia chitike pali inganda tachakosere okobula instructor umo nokupelo yimwana omukalamba pante ukulilepo for 2 days kutyayishibwa kwensha omune bakutirimbi kutinafumapo nabano ko balwala nango abayichibwe balwala kuti wabomba waisha wala sambirira nango muntu ngafuma kuno aisa kumigodi okumusunga owabula okusambirira chali kwata cost sana dhani okumutwala kusukulu asambirira cost ibapo inono nga mulesunga omuntu otamutwere kusukulu akaba ni bade ni mpaka akafu muchimune mvevo ndelondora so ichawamisha kupatula kolupio lwalinga nokumubika mu amano omwine ayikalire mailo nga ayikalira kabiri akabwera kuli wawa mutwere kusukulu inshita imwe ekese yakukota nga wakota ate kyakusula nango kyalifunta akeba ati kweno omuntu alibomba pamwe wandi nango feni bureji bukyakupela haleluya so chinche fokulanda kwapo tulelondero la pabukangala obwa kusambirira elyo nobusanso bwabukana sambirira nomba nishitule chirosha ku mulimo owa ubulesa kanshinishi kuli Timothy nga kutina mupela ilembo ilisuma ili akuti mwaisha ukulolekeshapo 1 Timothy chapter 13 verse 15 edo tuye muli 2 Timothy chapter 3 verse 14 to 17 falako nkanya malembo yabiri mukuyaberenga pakuti chatwafo okumfikisha chirefo okulandwako tuli pachiputulwa cha okusambirira panuma ya kusambirira emufuma okwishiba nga chakuti mwakanako tamulefwaya okuyibika nokuyipera mu kusambira then forget it tapalicho mukeshiba na tubutukishe bwangu tuye kuli 1 Timothy chapter 4
Elyo twalapenda ama verses ya 3 verse 13 okufika mu 15 na mashu ya kwalesa yasoso okutila ubike omutima pakubelenga okukinchisha n'okusambirisha nkasukengisa wirekeresha chabupe ichaba muliwe ichaperere kuliwe mu kusesema pakubikwa paliwe minwe yabakalamba ube no mute kufintu ifi ikalilila mulifyo okuti okulunduruka kobe komoneke na kuli bonse narabogeshako ubike omutima pakubelenga okukinchisha n'okusambirisha nkasukengisa wirekeresha chabupe chaba muliwe ichapererwe kuliwe mu kusesema pakubikwa paliwe eminwe yabakalamba ube no mute kufintu ifi ikalilila mulifyo okuti okulunduruka kobe komoneke na kuli bonse. Namba tukupukule mapepala ya 2 ya 3 tuye mu chapter 3 elio pa verse 14 okufika mu 17. Mashu ya kwalesa 2 Timothy 3 verse 14 to 17. Eleso okutila lelo iwe ikalilila mulifyo wasambilile nefyo watetekelako ukwishiba abo wasambilileko nokuti ukufuma kubwaiche waishibya malembo ya mushiro aya abana maka aya kukulengowa mano aya losha kukupusuka mukutetekela Kristu Yesu amalembo yonse yantu yaputwa mukulilesa kabiri yabana omulimo kukusambirisha kukwebaula kukulunjika kukufunda kwa mubulungami okuti omuntu akwalesa abyo wakwilira kabiri waitenya kukubomba omulimo onse osuma so chinshi Paul alesho kukoseresha omwana wakwe mu kitetekero Timothy priority 1 amulangire amalembo ya mushiro amweba okutira ubike omutima pakubelenga ekutira ningishiba mukupusana kwa fifulomo mwikala that much I know okupusana kwa fifulomo mwikala kulaba ningishisha kutira kulifyo okushoterera fyefya kuti fimikosereshe kumipashisheno ifyo ningishiba elyo nangu chibefyo namukwate nshitesha wa manga shino tuli kuno kwine lesakala pekanye nshiteshi sumesha kuti nomba fyo kutwaya kwena kuyalonga elyo asosire chakolera ko okubika ko mutima pakubelenga chibe ni kumubiri fye kula kwine muya kumasukulu nangu nalisangire ko kuchifuro chimoko nafikire akamuntu kamokaisa fena magalasi na akafora no kufuala kali abana ko bali mu prep balebelenga elo kaisa ikatafye mu musana ya guys mupose kwa mano okubelenga kwenu bacho okupasa kwesu okokusasa kuntu kwa afya sana oko abalebelenga bambi abaisa pashira mu bambi ni shipiti kumata fiweme ya ni shipiti kumata fiweme mumano pya ya nomo ulebelenga efiri okupasa nomba ngo ushilebelenga wa pasa ni shikoba kwa matipaya abikwa konga te ifyo kulinkuni efyo tuinga sosa ya so chinshi Paulo alekoseresha panoma nga mwabika mano pakubelenga ninshi mulesuminisha nga mwakula kutika kufya mulebelenga ichabu pecha bamulimo chikatendeko kubukuluka chikatendeko kwambuka ngo mulilo mini nchira mwina Kristo ala kwate chabupe icho mupashi wa mushiro abika pamweo wakwe nombe chako papa chakutira abena Kristo besu okufuma mu musepera mpaka akota omwabulo kumoneka ichabupe nango chimo namba nishinga mulebelenga mubelenga tishani namba nishinga nga mulepepa mupepa tishani omwabulo pecha pepe nango pechimo pye nepe papeleri ya muri bola kwefa tuitati ya muri bola ya ukatolika nga shangisha kumutwendengisha kujifuka nango kujipea ilyo ni mtananda lo waishiba Hallelujah. So bamukoseresha okutila obike kwa mano obike kwa mutima kumalembo ya mushiro ero bamukoseresha okutila ningishiwa okuti okufuma kubwa icho walitemu amalembo meaning Timothy akosereshiwe okutitetekero kuli bana kuruko akulire kunganda ero kabiri pano mabana kuluba mukoseresha kabiri banyina bamufire na obali lunda ko muliro wa mukoseresha so iro bale mushimike bisuma sana icho na imwe bene muri mukasabangani na bamwaba muri bana bashimika bwino alo museperoyo awo yumuseperoyo awe na mapalo abantu abamipala tamwabeshiba epe cyali kuri Timothy
Timothy balemu sosere chisuma sana ku bantu abapusana ilio po omfwire efyaire mubula abani menta wakwe alamukoseresha okuti engafika pa kwishiba bwino nomba mukoseresha okutira wikalirire muri ififyebo elio wilaba abakulengeri okuba efyuli meaning ififine muri bane natukwata abafyashibeso kumupashi abatulenga tufiki apa tufikire nangu nifinofine ndi mulemona abenga babwana nyina bale pusha nomba mwewa bomfyushe chichali shani pakuti mfike pali level natuwe mwame nga wasange chikuru ekitali sana mutamu ule ishibati matilyo yingi ya panshi ichikuru achonze checho mukamune ekitali ni matilyo iya ikatirire ya panshi meaning onso mubomfi mukasanga omune mwe mwingeta ti powerful man or lady or woman of God ni shintanshi background yakwe iya kuti echalengo okushipapya ya panshi tapimoneka. Haleluya. Amalembo nga twayeshibisha bayeba ati yali kwata omulimo wanu yalengo ule yabelenga akwata amano ichirenga imisepera shesu okushota amano chebo chakolesa tatukifwaya ekutira amano yafuma mu chebo nga mulefwayo okuba sharp sana mu mano temweni chebo chakolesa takuli buku pano esonderi ngafika ku chebo chakolesa panpeshani ichebo chakolesa chira kumanisha ponze pyapo omuntu engala kinga alina obulanda chira sansamusha alelira chira koseresha na lwala chira posha chonse checho omuntu engabulishe chebo chakolesa chira feelinga chaipusha omuntu nombanga tamule ekifwaya mukabulisha mukaperelwa impela konaika elyo bamulanga amaka ya malembo bamwe bati amalembo yalasambirisha elyo pano mango omuntu asambirira balechetekera ubusambirira akidefirya asambirire elyo akitira mu fimbi so ngakitira mu fimbi kifira kokongesha ko kumwebaola nisho akitira efi kushebe twakwebeli okwa shelight ifi twakwebeli ati kwasha pa kibumba waikata pa kibumba waponyaka waimyaka efyolechita nocho kuputa komupu ninshimule mwebaola elyo pano maya kumwebaola muimpelela pa kumwebaola mulunjikeni. Oh, okay, dimbina ulaba. Niso, wamona? Niso, wamona? Niso. Ifyo mulimo uwa malembo. Nchitulelanda pakuti tufike pa Ukwishiba Icine kuleka biro kusambirira. Elyo nomba nga batulunjika muchirubo chonse kye twinga kwata elyo batwalirira okufunda. Obu kusano bwaba pa kufunda elyo n'okusambirisha nyobu okusambirisha ni fino ndechita ndelanda fye kukanwa. Nomba nga chaya mu kufunda ni practical. Ule funda alalanga kuminwe ifi twikatesa biniso abule sumbu abika pakamana pakutisa bidisa fumalionso kuya tulakonesha kula kulasti ya kasumbu tulapeta kwemikwita tunango fo ni ifiso kulya ekufunda kanshininshi amalembo yali kwatama sana kabili sana teko kweba ulafye teko kusambirisha fye bati oso kukulunjika elyo na kukufunda kwa mubulungami ifininshi tulelanda teti mufike pa Ukwishiba Icine ngatamutemenwe ichebo chakwalesa sonzose lyo kutira ififine muliso ama problems mukwete yengi ifyende mwefika temwe mweka na inewine nombanga mwatemwishe echebo ifye echebo chichita chita connect to the right stations ifye echebo chaba last testimony nganinga mupelako munyina omwali kulwansha elyo akasubakamo bamusenda kumunakwe ali ni truck driver munakwe oboyi fyotitefya business ndeya ku South Africa lolo boyi wandi ulya chola boyi otia nankwe nalwala so tiyo yomone kwefa tuchita ku South Africa efyo baile ku South Africa ido bafikira pantu pamo pa Durban nangu mu Joburg Johannesburg elyo banatulie ko ba parkinga elyo dilaba parkinga elyo nomba uyu basendere amona abantu abalerya kalibumba kakulu nomba ali ba gifted sana kumbila nsuma kuchebo ke gospel kwa abantu abaperwa ndemyeba elyo amona potential pa bantu no ntekintalale elyo ayimine ambokulanda ichachitike ifipondo 4 aliamunga mwampati aggravated robbers fipondo bashumfa na nsoni okwiba paka subane mfuti kuti baiba moto kakuti basenda by force ne mfuti abo bene 4 ne mfuti shireshi kwa tupunda mu bilionse bayisa nabemya elo basa tula palwala kuri mu bomfi wakwalesa no kufukama bafukama bayemya namaboko okufuma lelo we believe in the Lord Jesus Christ
if you're more taken through testimony. Now, kudia ku South Africa intelligence yali kulisha sana cha kutifino tulipano so kutipali aba office of the president nangwa bali 5 bale mpwe fire so swane fire kitikere bale tumama report so batuma bene kudia efyo ofyali nga pana apa batatu bafuma bakapokola bali fyumfya kufwala na maidi balanga nga pana apa abalumendo abafo bali na mumpingu handicapes batuma na phone kuli commander wabo tira bipondo epya tushupa sana twai kata boss ebyo bini atie mwabasanga kwa hapana po mwina Zambia achirabire chebo so fyayipera ku mwina Zambia ne mfuti shiri pansha paso bamba no kukope mfuti commander nawo iyo inefya insta straight phone kuli president by then pali ba Jacob Zuma ele nomba bapokera ko ba Zuma badanga bakateka nomba mwabeka tashani lyonse limu alifirwa ati aho kwachiwa mwina Zambia wachirabire chebo so ewo batula kweli kanshite mwina Zambia mupike impa phone epira kuno bapero mwina Zambia phone kuri ba Jacob Zuma ba president wa South Africa iwe niwo wachirabire chebwe vipondo pyarapira yes sir yeah I'm the president of Zambia Jacob abene bayirumbanya nomba ulefa ntiteshani kuni abo bantu ebere kwene fitna babika mumpingu chabipa nga mwachinsuminisha na ekala ko fina wafina mfya 1 month fye babe transformed baka be ma good seasons at least fye na chibomba muri imorimo bapere phone okubapera phone by order from the president of the republic uyu muntu muperi nganda ikuru 3 bedroom house mupere passport ya South African na citizenship mupere ya South Africa na Zambia tulibamo bene bali twafwa sana abo bantu kuti turubuke ivyo fyali gitike iliyo munako alevu era ja boyifya kwa Zambia kwa pali no nchitawe tabwera ko kufika na lero mwina South Africa iyo testimony ile myafwa chinshi ichalengero imubomfyo kulambura muri fyo fyonse kute mwamalembo yako alesa okwishibe fyo waitwa no chokula iposa ikafye kimeko fye tafipala bane ichipala chewo chako alesa so pati twasambirirapo iyo twapelerapo twachira ichireka birapa kuti tufike pakwishiba ichebo chakwesa pakubara tusambirire ichebo chakwesa angata tusambirire ichebo chakwesa wapi kuwa wapi ni tatwaka kwate future na makombezi tatwaka kwate future elders tatwaka kwate future pastors pantushan tamukwete content ya chebo mumiosheno I think itwapelerapo tukesalundruka muri mairo nango munshitainga konkapo ninjetekera chikulu waluse apeli amaka yakumfa kumatu yenu kabiri amuchite transform ngata mwakwete kwe chengero chiri chonse chakutemwalesa pali insta esheni kofye okubula bible ibe echakulya chamweo ndemwe bano kushiningisha tamwakabe chimo chine you will never be the same one day mukashita testify kuri iki chebo kutira kwena na kosereshiwa ku chebo nintemwe chebo ndeka bidachikale muline elyo mukamona transformation iyaba pure mumwe wenu limoli motamwakalete boku